bamuhe nkota y'ekitoke hamuna ebyenyanja fishe bingi naho hasibira abanyanja namba musoborora ensonga zabo akandi aturuzire Alliance for National Transformation ho basibirege mu kibuga ekya Kampala nambere candidate wabo Mugisha Gregory Muntu asibira nawe ombicike bya Kampala do to do na kasera kana soborora abantu ebindi bitali bemnabo ema statement same kwasira agambire nguwe tar kujagenda harale rundio myanya y'abanya Uganda akababaliza ebi ebarkura nibetaga kura nguwe ayine kubabaliza eki kiyenyine kibasemereye kwa nibamanya ngubo batajja kurora tayine abantu bayingi bakatekereza ngo bundi obusobozi obutabwine nguwe ayina kubagambira eki kiyenyine eki basemereye kwa nibahura mu matugabo hatari bisemereye kwa nibasemeza ngo kuba politics nuko zine kuba nizigenda zite kandi akire abo kuba korebere approach yeye ebirero different abena kabura umuntu oba yakushanga umuka yawe akweyanjura umugambira ibizibu byawe umundi yatambura nkenje 10 akabura ibizibu bundi nibiyenda kushana nafune tishani eche bizibu maybe biyakubasa kutandikiraho gukora bad campaigns zicirimo nizigenda omission bitinde bena police erukurabira bundu ba presidential candidates ningash aspirants abarmu no bahenda amateka ebe byo kugenda abokati bakwenda mugireho za rallies mu mahanda ine controlling aba supporters bawe abantu abo kutambura nabo kushanga batembera higuruye motoka nibaja echo no exposing abantu ubundi kugira ebyabahikaho ebitabonire swaze ngo ba candidates abesimbire no murabe mwene road map mukoratera road map kandi mukorate amateka agahanguto yes karuru tukasemira kwa nkafera mbantu abukuba kakaire buire nikaija nikongera nikahwaho obutu no karora hatsazo ntitwine na miezi 3 kuro twakakaho so nikimayisa abanyarwanda tubasemereye kwa bafa na muno mu karuru kandi akarukujya kuhuwa nyenkia tuongere tugaruko mu mbere yitu eya bulikiro ekyo kyo abantu aba barukuva bayinamaka bayina families bayina abana bayina abakazi bokurorera bayina ubujunanizi bwa so nabo ikikakuba tukontrolinga na muno mune byahangudo mu karuru kano akaturumu ntubantu yamba obumezo bw'abantu nyamwingi okurati bwayetaba omu obutandwa nizozimu engude ziturukubantu raba muzonka kugenda mbichiwe kana mbere kuteka rallies zaitu ombwire nkabunu ziru muijuka ebiruke bindi hakwati bakujya kusiba rugudo hati nka fotopoto Kampala otaire unibina byawo tuine kizibu kiyebina nyamwingi ebiri fotopoto Kampala emugongo tutuchaina toso kusiba rugudo nga highway nkegyo ngo akwa candidate naja kurabaho arugenka Kampala ije chegegwa chaka central rundi agenda fotopoto naja kutera campaign tikirukusoboka nikimanisa emotoka ezinde nazo semeri kwanzira nzikose ngudo nizo zimu ekyakabira ro ngudo ezinyakuroho ebimotoka ebikoto bingi za trailers ati nka Jinja Road yegyo ero za trailers nyingi zikwanzige na Kenya kaha so traffic neso kubane yongera kakubota hone mvugambye yanyu mukwana mukozesa akandi kikongero kuba nkitalibaniza abantu nyamwingi abarukwa makozesa ngude zonzo zimu nawe kwefuga nkayitwe abantu bakwamba ikozesa nkibani yamba okurora obusinge bwabaho no kesha accidents abokuba tutusokusera bintu bibiri omurundi gumu isayo natune Gideon Senyomo najya kuba natwegaitaho mu nsonga yo mulimo gwawo amaziko natubanyisa ngo yine banyanu beito abatunzi abebye nyanja abentu mu rutoro bazetencu rundi fish umurungereza akandi asobole kuba natuhereze kisani ngo kemerire mirimo nko kuba ariyo bagitambuza erieta hibyo barukutuhereze ebyo na muno mune refresh mbabihaha nebintu ebindi enjoy fish I do ndebere nana bamumbese mbiro izo beryanyo mwazo bene barunda akaruru babe baryo mu myanyeji eyiba ku fish injeramu and babene bagamba hanshonga zababajubibe byenyanja ubundi government obundo eriho okwebateganise ku karistiri ntumanya nabo harabo kushanga baje bo munjerimbi ubundi baje bo bwenyanja burubuto ntumanye cyo nkibaniteganise byenyanja na nebindi
byone bikuturamu so hati ntwenda turebe ababa babyine embere ryetabo karabo kushanga cenyanja yes kirime kirisa no inda kukire kuko mundo shange beyi kandi hati yo yaza ahiguru habwaki akabeyi kale iguru muno na muno akafish ebyona senyomo najya kwa nabukaguza kandi abantu abali nabo o akayire okaraba akahikire kandi tutol hano kurora tumulindirize sayo nagire ekiyatu ikiya hadakika ziri 15 mtugera maiso na program Sisiimuka akandi ntongero kusima iwe na runayito mukayire kanu akandi ntukusaba oguma okwazo kwikuma kutubentu gamba okwa Independence Cup nende batu bakutandika officially elizoba nicubanza ebiro mwenda mpira akasememe umanye kibaro kikandalwenza ati mwenda oboko yawo kibanza ntusigaza njana sigaye biro nka byunga na wiki takwika biro 8 tuzakwa turiya cha Global High School je yerebere mpira hagati y'abahereza babo ba TV West hamwe na Radio West hamwe n'abeshongozi bitu aba Western Uganda nani ngamba beshongozi mbani ngamba beshongozi kaba T-Paul twine Lady Diana twine Valley Music CJ twine Matt Henry twine Jose ni Clickembo ni binjo go mpira harumwana ndi wolekayo wow I confirm my love. I remember. Dora ganda bayo. Waro gawako takumbazaho. So na I remember music bona wa Western okumanaza kubariyo. Uko twarigayo ntizakuba twina aba boda hamwe na nabanyoni bitu ba makanika yes hachaita Global High School nubija batwatireho kugira ngo mpira kuba successful aboko musinguzi naza kuba nayihangura ekikopo then na nente numuza kujere batebe byente bye bahasa neza kubero haho so mwisho tushemere hamwe okutaha muno kwabusha tuturashashure sente ntwe tabulyomu kwija kutegeita wa Global High School twatanizibona Global High School yenyini aheti chakabala hano ensonga zona ezitugambera kutaha mukwabusa tuina abanyano beta muisako baliyo ne bakuoleka nguija ukingula account akasenta akake obeno savinga nabo no yahura nabo Gideon Senyomo alive on Central Market akandi al smart muno na press jacket habwembere akaira hati na mood na politics nebindi tuine kuba smart kirukumara tukwaniriza sebo muganda wafe ewe mnonga lake na Jemimah good morning ngoko agambo kwa smart nubobo nikora kampuni akashosho che no murimo kwanje mu program ya Sisiimuka yo muri TV West Oriro tamurundo guturinkai tjo mu Central Market aho murembo rambara aba Central Market no harimo abantu batari bamwe na bamwe harimo abacyara abashija eminyeto naite ku burombo konko munagenda yebuzo mu kataraka ka Central Market abantu abarimo ne bakora mirimoki oben meji yo niri mu kataraka abatinema ba fruits tinema bebijuma tinema benyama tinema bati konka murundo ogu twajyanuka tugentayire abe abakushubora fish binjeni babimanyanke byenyanja ebinyanja nibyo biha ebine byenyanza ebisi ntakusibize katwakire amdani ndeba neta mama katende kati mwachiyanje turamusema katende tu live TV West naza kwijiraha na mnonga tandikoruka musaba live TV West tugamba murumo gwawe na nobure bwo gumazire mu bito mu murimo yona abachi wasaze mukuzo murumo kanda abachi orukora kwebo mukama twansira musaba rero abakunde ba TV West okay ntuko njaka cyahiraka abakunde ba TV West okay banyita natukunda bakastoma banje bingi mwena abakumanya mama katende okay nabatakumpagira ni mu ndebe okay mumpagire okay tugamba muri mugwawo nukora muri muki mama katende turebe hari ya kamera ebyenyanja ebisi fresh fish umurimo gumaze mbwireke umunamara mu myaka 20 Tankaro jendoro imyaka 20 ejo imyaka 20 mugwanje makatende iyo muri wakicho noreba makatende no mazi wa TV West umwe kwa kuba naranzi yo kunaba nareba TV West apart live abana ngorire mu abana ngomesize mu abana okay nyine bayinginia ukija watandukota mama katende reka tugamba kutandukota ukija kwa tandukota mugwanje
nkagutandika nkaba ndi omukyara omukyara ashwirwe akuteeka haka Okay. akora emirimo y'ahaka nahikiza obwire nagira ngu ninyenda kuza kukora Okay. nakunda omurimo ogu nareeba na banywani bangye abariire nibagukora nababuuza bangambira omurimo gw'ebyenyanja kugura omurungi kandi nanye nagwihiremu nareeba guri omurungi Tandika bulungi aho na mnongo gumwe wa TV sinasa kuba ari ko mucyara ayabira ari nkankiyo ko kali stranded takumanya cyo gukora muhereze akirako kuba nkambire kaza kushanga nkakwata kafe ya sente ziti na tamu sente ziti ati anyemerera rongoti ebirunje na mnongo tonje kukigogo mucyara byo kwa kafe ina tandikise nkatandikise mitwaro 8 munana yo bwirobo aha yakejo atandikise emitwaro 8 nakora nanguma ninyongera okano shuburira nkaye omuka yawe nari ko kandi nshuburira mu Central Market enkuru okay nanguma ninkora nshobora aha natunga nk'ebyenyanja bingi narabyaza kwatamu nteka kigari osindi rowe kigara nsindikira ngenda nindaboko mu street mu garage street kwe ba makanika bona mbaguza bamaduka bona mbaguza ndigayo nakasente nshemeriwe ayatekire mutwara 8 ati acid capital tubasa kuba turiye nko muri zingaye capital yo miliyoni 5 na nokushobamu ombwirobo umutari kwende cyenyanja burya amutoro 8 uko ukora kiri kwingana kina mnongo wateko mu bwano iza kwinuka na nerizoba internet nkankaye mu gw'ebyenyanja genda no gushuma no gwambuka no gushuma no mwana gw'ine mu season gwendo bugumisiriza okay uwo tari mu gumisiriza no basa kuzaho sente zona zife kuko nagambirezo zife nangwa nezo zinagambira miliyoni 5 ne sente nche okay onka kare nakireta cyo kureberaho bako kugamba nyinjo timisa abantu okay otimisa abantu umuntu obundi ariyokwe aineyo emitwaro yenka 50 nanda kutandika ebyenyanja hata tini konkata naine basa kumutandikira umurimo konkata naine basa kumutandikira umurimo akore hata buri yo musente nyingi konka yija natano nakora natandika nakora yes hata ikatugamba kutasya izoba watamwe ebyenyanja emitwaro 5 then izo bishobora nkayo bitungota ako ina bine cyatanu konka ariyo kutakumanya cyo gukora ebyenyanja no bitunga okurigira no kuba n'obuvunanyizibwa no kuba n'amazima abo kuba none inshuhure by'enyanja ate shahegi abo umuntu arikumpereza ebyenyanja ntakumumanya nawe atakumanya konko ahabwa amazima ekyakubimpera naba obundi omuntu amujyatika hahoma amakatende wate namba yesimu wano ndakumuhereza atoriya bana baba kurya amyaro kuriya sosa amyaro buriya wakuterera ninye nanka nyine byenyanja no guroto tuningure beyeji konka tinda kuramurire beye nyine ntakarebire mutindo gw'ebyenyanja byawe okudukusha abyohereza mu gihe tubanza mpeho sampo abireta mpeka masaka babiteka ombasi masaka yona nimanyama makatende buri stage ukakora izina makatende izina karukora no muri mbarra ndikoze byaka bakumesha muko wakoze izina omu bachibi bose amazina nsenye mu Gideon nakashonshoro cye no mu gwanje turi nkaye tyo mu Central Market ni mama katende omushubuzi wachi webyenyanja yo natunja kugana mu myaka 20 umurimo gwa Israel gumukwata gutsa kano nakwatata makatende izoba ryaza kurenga at least tuguze byanye seed capital twagiye bya capital then ka profit margin amagoba sasa nkicyazinga um estimate tubazo ubutatugambira sente zenyini kuga at least izoba ryaza kurenga tureberizwa no rakashatu baza kwinuka at least amagoba gawo ndagari hagati yagize gawo no basa gukora amagoba g'emitwaro 5 no basa gukora amagoba g'emitwaro 10 no basa gukora amagoba g'emitwaro 2 kurigirizo bo kuryakora kuryagenda konkashi wadire kumanga atirizo ninuka kakibeho amagwate list baza kunyanga gatachari basa kora amagoba g'emitwaro 10
ebigambo wabihurira bino byo naturebegesha ekyenyanja ati size nkeji ati mugurizo mu kiro mugurizo mu ki tugurira mu kiro konka customer no batakubasa kumugurizo mu kiro okay kibankiza kwanga ati batagurizo mu kiro nemputa ko keji egitirapia engege nogigura nogiguzo yonka ziboro ko mukami bagamira nakabeyi na munonga ati twino ari umucyara kazi no amweta Prevence akampurra omumpagire sayizeegi ogo no muri w'ebyenyanza ogwe super ngiza emitwaro eshatu n'ecweka konka wiza ntusensa n'omuri eshatu nebaasa kukyenderamu nkirugirira ebyo bitukushanga omu za hoteli z'amaani okushanga bakushuza emitwaro 15 ebyenyanja ebi kushanga omu hoteli abaguma omu hotipoti bona niyo kubahereza ebindi noguzo tate twarebeke cyeshatu n'ecweka kindi ebiri n'ecweka n'ebiri inemu omutwaro inemu gumwe n'ishatu mbona wakasente kake ashimekwijana n'omutwaro wakasente kake ashimekwijana n'omutwaro konka na kanana takatina obu yakuba ine kakaga ari omuntu omwe ka Gideoni nimutemeraho pisi guza shinji kakaga nawe agenda ari ashemerera mwe nizoba kikumanyisa izoba ushima gukora sente izoba nitekwa gukora sente akuboko kwija nitekwa kwakira mwe hata nija ukantemeraho pisi that means buri izoba inokora sente urukwendo takwenda uzoba mama katene no kurya cyenyanja uzoba mama katene oyino kurya cyenyanja oryo muntu omwe oyina akasente kawe 15 kandi nonda kurya ekyenyanja nitekwa kugenda n'ekyenyanja nkwata pisi ningitematemeramu genda oteeka omu kasefuriya kawe w'omuntu omwe oteeka orya tokabura kurya ngu habw'okugira ngu orya omuntu omwe twarebe ebirungi byona tubaze emyaka 20 ebirungi ebitwihiremu nibyo biha ebirungi ebitwihiremu twihiremu amagara oriire abaana twabashomesa twafunaho kutuura tupangisa omu mbeera egyenkyekye tari mpango konka turye reba omukamera arabakyara bagayo emirimo bagambire abakyara bagayo emirimo naddala abakyara itwe nkaba ebyenyanja n'abashaija nangwa turiyo nangwa n'abashaija itwe nkaba ebyenyanja twe abakyara b'ebyenyanja twakurabaho ninga yiija kubuuza ngu konka ebyo n'abaana birigambire omurimo gwitu n'omuyonjo na kasitoma yiija hakumpagira mu butuufu naranga ndi omuyonjo nonka turarya omukyara w'omuyonjo omuntu tokubaasa kunuuka tokubaasa kukora kinu naaba noyera twine abaana biitu ningira noobareeba mwihika aba bareebe bakasitoma babareebe abaana aba nantariho n'abaana banje nibo bakutambuza emirimo ningira nomubareeba n'obuyonjo obu twine n'okutebeekanisa omudaara twine ogu mwe niwe kintu okakyendera ekintu otakorera hano okorera hariya kindakyendire konka kiriyo nikigenda omu maisho okuhendera tukahwayo ahabw'okuba ninkyenda bingi okenda tukahwayo obugambo obutukusibura ekigambo kyawe kyamuhera abantu ba TV West mwebare emirimo nimukora mwebare kugumana omuturabarabamu kworeka emirimo yitu nitwe abantu bakatureeba ate ensi yoona yandeeba n'omuntu kwakwija omuniyo yarugokwe narare nangira ati nindonda mama katende ekiba kitema ate kino kyazinga heki ekyegiisi neya shiringi kashanju tumaze akashanje izo anirenga ate ekiwakitema Gideoni nkutemeramu nti nkushariramu nti otwarira abantu bana bari nambwe niwaza kurugahana n'ekyenyanja abantu bawe barye bareke kujya mukaworya omu byenyanja kotatureetera kyenyanja abantu mwena barekuhagira bulijjo bare kuhagira mama katende mwebare kunkunda kandi bakasitoma nibankunda bakazima bakasitoma nibankunda n'obwire n'abatari bakasitoma na Gideoni kunkumushango okwe nawe nkunda mwebare kunkunda mwebare kutuha sente nimanya ogw'omurembe n'ogw'okuyiiya nitwe turi aha nituyiiya tubeho abakyara mwebwe okukora mwije nawe oyine akasente kakye yebuuza hari mugyenzi wawe
akuba nanye nkaza kwijomo mu katare nayebuza abacyara bagenzi banyu wagamesha bweje teze namba yawe simu namnonga ate inayatureba mezi namutuka makabasa kutira umuhabure inamba yanje ni 0 abiri n'eshatu ashatu n'itanu anana munana kigarukemo 0 abiri n'eshatu 0 abiri n'eshatu ashatu n'itanu anana munana Airtel 0 2 anana itanu kaga nina kaga nimwe 0 nyine namba nyinshi gambe yini yo namnonga ebara koso kukabona 0 anana itanu cyenda nina kaga nimwe ujo bahabure obahumurize muje mbahumurize umuntu arija yasama kateba kanyonyi n'abacara n'abasiza nimbahabura isiza najambuza ebintu mu muryo maraka ugambira ubugumusuruza kandi ubugumusuruza ubwo ate bintu mirimonesha bizubotere takasente kako kateka mukona kafa umuntu ayenda kweteka mwo mugwa hati nangwa nanyumwaje hino mshizo umbeni ngamba nawe akija namuhabura hataryokwe aterire sumuka cyumanya no kumanya atoba yo ntimba yatokiba mu rumo rwawe ntimba yatungiye niza kureba okampo buhabuzi burungi yagenda kwe yakora hatariyo nayendaga makatende ukende ubuzaro bawuninkaye ubuzarwa bwanjye uzarwa bushenyi ngera mastage rwentuha kwato gwa bijenge kwigukira cha bwindi zeyi wanje nereti Erika Kakoko nizarwa n'abakora n'ishitongore cya Heizi recruitment cyahwire aba regiti ogwe no abana heru bahagire arakaha ibugambo nibyo makatende ayihamu nanyine binihamu okupanga kirisizo bariyaza kurenga oje cywatasya atine ka sente nanye ejana bona akimanya guje mbere manza ndonda sente ngureke ekihango ate namangu nanyine mukache aroza peace enche peace mwe na chaturame mirundena omwana ahutakasuku omze ahutakasuku agira amagara Gideon webare mano turabamu webare kuba mwana witu TV West mwebare twereka buri hamwe katurabarabamu manyankitu okwe twatwikireyo kumanya ngo tuza kuzokufunka kumuturabarabamo kugira mani amina abakire Jemimah na Lucky Kangaroo studio bagumize na program ya Sisiimuka na Sisiimuka Gideon aho murembo rambara Jemimah webare muno. Okay, Mama Katende Central Market kandi ensongezo wazura Jemimah nayo Mama Katende yakusima esayo no musere akando sobole kuba no mherezo busagiki Mama Katende kisana yatugambira ibintu bingi mtwaro munana baitu amazima mbantu abatukuleta abasubuzi naki abarokora imirimo etariyemo busa umuntu akurugata baliza hansonge yobwesigwa business akuba yakoleka nguruine byenyanja kuli taine katale kandi wonu aineki akatali munabali yao narolesimwa ngwa tebamanyirengana tebakaroragangana baitu business no sanga wesiga bweni bwetagwa on business nka hati ere turumu no shango munde bintu byo kushobora no biya Kampala oine kutero wa Kampala no botine sente aine kuba nabasa kwesiga kajata atlake kasanga kamusinchirebe bintu yatunjire sente naza kuzinsindikira nuko kutura korena na ka capital kachakitwine twajiro obwesigwa on business ntuza kubasa gukora we bari munonga Mama Katende ware n'umukaza ari kushemerera customer care Gideon kora argo kwececenya cyenda program ya Sisiimuka kandi chikengere bakoyereka ikoto kwenda program ya Sisiimuka iri muri agenda mission tuzaguma tubaretera abantu nkabo abine kibara muntu bakora obundi niwo kageraho ekiwayega ukageraho watangira niwo bundi ine business iri muri strugglinga ukagera obundi kiwabegeraho otereze business yawe lake kasanga ki Jemimah yebare turi hana program ya Sisiimuka magumi ya 34 nziza karaba msayitu yokubanza twantu kusaba ikirize tumule ukake hakwemba paraza makuzi mazi kwanzeka hano kandi utarago mukahumuro twije nazo new vision 12 bukedde siringi 10
tugakwikiyeho nyabure utaruga TV West program Sisiimuka. My friend Baka was found to be positive for Mpox at his old age. He needs our prayers. By the way, Timo, did you know that Mpox-related deaths occur among people with underlying conditions like HIV/AIDS, diabetes, malnutrition, and other old age-related illnesses? Of late, I've not been following Mpox issues. I thought it wasn't that serious. So, are you saying that as long as one has any underlying condition and feels unwell, just run to the hospital? Yes! You do not have to wait. If you have any of the signs and symptoms like a body rash, a fever, headache, and body weakness, visit your nearest health facility immediately. We do not have to take any chances, my brother. We need to immediately inform our peers in the club to be careful. You see, with Mpox, the magic is in getting treatment early. Those who have suffered severe disease, they wasted a lot of time either treating themselves or ignoring the disease. Save your life. Seek treatment early. Only from professional health workers whenever you feel unwell. For more information About Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. tandikisa bakurunji na Sisiimuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugaruramo umujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho. Nehinda program mechiri Sisiimuka we bari we hachiri nitwe kurugo twatandika kandi ari munagumza munitwe Oxia Shaha ishatu zenyine Jemimah yo bari hamwe na Lake Kasangaki no bahereza bawe akasheshekeri zoba kandi ko twatwagambire empapura z'amakuru twazitungire studios katerebe bija omunpapura ora New Vision amutwe nabaja 2026 7 to triple PDM cash sente za PDM arabantu bagira ati barazitungira abantu bagira miliyoni igana so kuba kuzitripolinga nziba no kushanga parish nayo basa kufuna miliyoni 3 so nchimaisa abantu benji nibaza konjera kuganyuramu omusentezi ebabugambire bwabirarya hari Bukarasa Agricultural College omuruwero izoba elianyumu ebazo New Vision neza kumane kuretera manifestos na rallies zabesimbireho umanye barmo nibagambaho elections kick off campaigns in ruwero manye vire aha campaign rally ya NRM deba President Museveni ebyagambire
Will new MP flag bearers save or sink Nupu? Abahireza flag nibaza kuyamba kutungura Nupu ninga nibaza kujigariza hansi abo katurebere bamumbine amazina mahango politics abanmu abira leader of opposition wabo Mathias Puga tatunjire kadi honorable Joyce bagara nibwo nawe tatunjire kadi so mwe binji abarmu ba complaining abatireho bajangu babahebiro bibiri kugira ngo buno ukora abo otashemerewe na results zurugire muno wasa petitioninga mukachiko kabo akebyo bururu tuza kubanza umanya ebirarigo on petitions mkezo. Then court news, doctor assistants charged over death of expectant mother. Yes, araho aba mama bitu abokufa bakuzara obumwe ahabo buragajavu bwabashaho so ecyo nuwoningi yamane aboko bwahati ntureba doctor na assistants beye rode bamazire kubakoma ahabo kufa kwa mama bile nazara. House delegates debated right to access information. Ebintu bukwataho yerebere Renzori RDC's rallied on security ahead of elections. Yes, ntumanya tugamba Renzori ntugamba hamyanya kazaka seso kwentumanya hotspots chaka ombyo bururu baramuntu bateza ukore okuba kugira akaruru okobusinje. 7 pledges to raise PDM funds to 300 million shillings per parish. Bueno nchumesa buri omuntu at least naza konjera kutunga ezi sente kana zamuna no mweshobezi benzo bibaho ababo ku ine buno wa signinja million bakweze mtwaro shanje ibi byona aze munaza kubihaho omutsanja etsia ya rabiremu. Of course, New Vision, Muntu pledges clean leadership, urban reforms and development. Tumrebirizo ryanyuma wazo muri Kampala arukuguruke myaro arukujangwe ebyo naza kubiyaho yabire presidency. Then the reforms UN needs to remain relevant in reforms ichi etunjoro paparitu run New Vision burura kashatu nabari mukatoto magazine akabana bitu bakoreterogu meet the 4-year-old DJ Ikra ogu imbire namurebire ya hativemwe nitsorebo ko ari munatwaze mu moyeyi harimo na materials ninga exercises za keepinga omwana wawe yaba busy practicing kwandika kushedinga kashoma stories mwana byona naza kwa nobushanga mukatoto magazine teachers making a difference campaign echirimu na agenda omission. Then harimo na segment ya mwarimu ahantu bantu barebe bya ebukufoma mashomero nibajangu why teaching should be in local languages obundi chikayamba abana okuchenga soreba amashomero agamuntu gachikosa yese nabakosora ujungu but still nibagezaho ku explain injiro mwana omurimi oreye obundi akachenga jem. Coffee has attracted 5,761 farmers, followed by piggery, ebukwatiri na chivare families transition to money economy. Erebe banu nibihamo sente. Ugandan farmer wins gold at France coffee contest. Ninjaga na makuru marunji twaka omuri business yereberogu ahangwire gold no hogumya Uganda. Then twaje sports, Uganda must build systems to protect its athletes. Yes, ntumaba athletes bitu abone kihanga tutubasimire echukumara so shango mwana baturo mboro tine chibine so systems ezi bari mwana wa planning akutaho kujangu bayambe abiru chibitu bihanga niziha bazi kuretera. Call for legal reforms to recognize disability sports. Yes, abantu abine oburema ahambiri yabo bitu kandi bari talented ombye mizano abantu bazakwano bacukora bata hariho amateka gubakutaho agakubasa kutambuza Jemimah yabo nkeje babo koletera. Netball Uganda still excluded from funding in bajangu wechinte chikwatine na
nkaba narebereho hariho abenakura netball ya Uganda yes nangwa akabugamba ari kugira ngo funding ekirinche ecyaka netball team yihanga ngumuntu abo abaryo mu byo butegeki mu jinagirire munonga sano baje mundu kurana henjera ne yongera maka sente bakagore bukwato bakatraining abana bakafune bishayi burunji ubundi bakabire ne bahika hare Cranes regroup for qualifiers bikwatene na FIFA World Cup qualifiers 2026 babukoretera ashirinje nkumubiri zonka yetunje urupapuro omumaduka gona agetorire ihanga katurebe bijo mu rupapuro ha orabukedde right bukedde enayiragayire mu siringi zirukumi zonka akandi zisubira kuba no kwato yetungira urupapuro rwa bukedde anyenje akare yakero kinu manye bingi ebirukuba biziro mu makuru ngogamo Museveni ayanjulidde abeeruweero ettu essava mujja kusoma wetegereze President Museveni ekirikeijo obwabeera ali mu district ya Luweero ab'oku abaniyizeeki byona bizire mbukedde hati abasawo abalongoosezza omukazi n'afa bavunaaniddwa buno bujunaanizibwa obwawe ngomuntu rukubala mulimo gundi gwono gorukubo kugukiremu kanchali bano ekero kebagendire kubi ahanyuma yokusemeza omukyara kandi akamalira arugero mbomezi bwens somo itegereze page ya kana New Vision bukedde ayakero kenzo byayisemu okuzuula kitaawe omutuufu gunni nguteeka habakyara ninyo mukizira kuba numukora ensobi nkezo umwana kutamuherezise inyumuka guma mu ndorito nkezo kandi kamalira ngimuletero bizibu at the end of the day abana bano bakera kukura abakwa bayine ensonge zikusana ziti kandi baba bujunanizibwa usanga kandi omuzeero ubundi yaruga yakaira ko kumalira so abakyara bakira kikozesa nuko hakaira ko kumalira omwana obwara babazira kufoka bamani ambleming ebintu nkebi nabo kyabana mbuleke bayisebo bwira bukyali so omwana obwana atimba toyinuwo obukuba nayiwe genzere kugenda nawo kagenda nawo nokimanya nabweki kurolise omwana na strugglinga yuka muyima omwana we tikirikirungi nakati so bakuletira n'ensonga nyamwingi kenze zarabiremu okurora nazo raise omutofu biri mbukedde soma itegereze iwe ya murungi akande uli hasimuka this morning Dr. Chirabira asimidwa olwetofali de yassa kubukedde Chala rugurumbo mezwenso wemba musendekereza kandi babaze bintu nyamwingi ebirukwata nsonge zalizimo lazimo ezebirungi byasigire karo wasiniya tu awambye abana nasaba sente so no hura nkisane biri mu ihanga hato mwege wasiniya tu sente no sanga asabire nyingi miliyoni 20 miliyoni zingana kwagenda aziteke nka bamwine akande biona biri mbukedde kiro kino soma oyetegereze ababulire enjiri ku nguudo lwaki URA tebajja ko musolo ebikaguzo byona bimuno mu bukedde hati abandi boona bakembaywa emisolo kandi abakutebeze enjiri aha nguudo abaki batakwihwaho misoro akandi soma bukedde oyetegereze Kyagulanyi ayugumiza Kamuli ne Buyende biri mu bukedde page ya mukaga somo itegereze kisani kinyakubire Buyende nambere Kyagulanyi agendireyo ekiro ekiejo jena muntu yesibye mu ghetto no hali ekiro kijo hasibire akande biona wetegereze Museveni atalaze Luweero nasubiza kubyenjigiriza yes abalwero batalbanzibwe ensonga ezikwatagana n'ebinyegesa kandi ngo abaheriza amasiko abapangisa aba Drake 13 bagadde amaduuka wa rent soma wetegereze iyo musubuzi akandi ensonga ezokuzemirire lwaki Bobby asudde ababaka ba Nuupu babakuleetire Medad Lubega Seggona kadi tagiro zireho ndi walana tagibaine Katabazi yamarabire mu ngaro Derek Nyeko Joyce Bagala ntwatwa habwaki nsonga kibikuletire akandi abakuru bano Alan Sewanyana bayingi so nabwe kisoma bukedde
wetegereze abo abatahirwe card anamuno mu kitebe cya NUP kandi abantu bayina amasiko maingi ensitano y'ebyobufuzi olukalala lwaba wereddwa ticket ya NUP oluvanyuma ku bubaka bwa parliament babakuletire bona nebicyoka nambere barukuruga mu bukedde eyakiro kenu soma oyitegereze obeire nosagika bamuhayire rundi arugire mwa byokola nofuna sente mu matoke enkumbi terimba bukedde ejikuletire bakuletire bingi na muno mu sports bukedde eyakiro kenu ezagula which zafausa bamukuletire ono musambo wa Liverpool gweza muguzire zisobora kuba zagwireyo kandi byona biri mu bukedde KCC simbundu sentebe bwagambye so bakuletire muzani habata chai wa KCC yomu kubayitiddwa ku Cranes ebindi nokiraho nojoko nobisango mu bukedde siringi 10 genda streets genda supermarkets genda mba agents baitu bono kwetoroli hanga oyetungire bukedde ekero kino nukweza okete gyetungire siringi 10 zonka akande osobole kuba no manyamakuru nyamwingi aganya kurumu akande naga kukeraho 0.5 za kamusayiti okubanza akandi ni yemu yenyini nyicha currency moyo naitwe TV West Nehinda program Sisiimuka nitucyageno maiso tugenda misho tuchikwenire binji konko bwa hati katizomuka humno kache tuza kubantu garuka mutakarga TV West Noyoma kanwa nukutanyomeza omukana ninga emino nayo hari ubwe kwatabulika ningo shanga nishushuka nukutanyomeza wino busasi buba ari kukira kweta arusasi kandi ateko kutugambaho atecho uba wakwata hartwena uko nukutanyomeza kandi iyo kuri kubona nda kucika kase yeho murimo gukuriye ngo nonywa igrasi ibiri burisha kungu tari kuzugotomera diro gene zomboga diro ubwo busasi yabwa gumayo bije kuruga no shashe njingo ko no shashe njingo zumire ikiri kuzibona yo mu misi ego amezi ko kuganywa gakayambo mubiri kubasa kutware y'iki kiri kwetenga mu njingo burizarekera kushasha ego ogomokire kunka turu kumwici kugomwire kuri gutanyire mizi ebyo kubire ni binoga bitanoge kuri kubutafutiye n'ibihande bikarugamo ebirisa ibyo bihande nibyo birarugemo ibishasho kunka kuri kuba uri kunywa mizi kandi uri kurya zamboga byo kubazanuje gufutana n'ibinoga icyakabiri nije kuba oyine imikambi irashohoze cyo kitakora n'ubyo kubabirye bihande ntabwo eco ubwo bugomoce bamwe nabwo bucendere unyameze n'uburwo turo ekiro waza kubyama uzo mu kitanda wizayika munana wasimuka twagaruka kubyama no kutanywa amezi abo kuba kuri kunywa amezi hariho inyombeka mubiri yamwe bari kweta tryptophan iri kuyamba okuza umubwonko ikayamba ubwonko gukora ikiri kutambuza ubutumwa neurotransmitter yo kweta serotonin umwihangwe ni kuyamba kuguma ukirukire uri kureba uri gukoraje izuba ryarenga riti ejo amino acid ineshuba
iyamba kureba ngo iyi serotonin yahinduka melatonin icyo nico kirakugwejeje utandika kunjara kunka ko uri ko utari kunywa amazi igi tryptophan nije kubera inyinji kuko utari kugikozesa yego waba nucebeza bakucerere barebe tryptophan yabo gine nyinji wabo gine nyinji nikaba karya kamiso ko kutanywa amazi ituntu jamwe stress mbwene school fees umuntu agashashwiro raranore utakabuku akona kandi kamanyiso ukurimbagirirwa no kurungurirwa tego abo ko turi kubasa kurimbagirirwa ningo karungurirwa ubwonko buri gukoraje abo ko umuntu urimbagirirwe tine ansa y'ikintu nanka ansa ati kugira ngo uteriho njye kureba umuntu nabashoberwe hati bajamwa ngiro korebe nanka na usaganiriraho atubicaikayo batebekana yatandika kuganira umukutebekano ko mbiri gushangunuza amezi kugira ngo uyetegeze iki cyariyo naga ushanga ansa yayi akwa washanga wabo jini kunga wotine mashanyarazi gari kumara ukwereze jo ansa yego kunga wo kubire nunywa amezi iki nshuti kikakushobeye kikakwishyaza kandi ni cyakimwe no kurungurirwa English depression yona no kutanywa amezi Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barra City aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barra City Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa mwizi reka ndete yebitoke nki 10 nesano yinkwa bataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha
nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza akuba nacerebera icyo tingakikora gasha kirakuyotenda omagana ngendoronda Tata wirankoko yawe. I love you sweet, I love you sweetheart, shobangirirwe, I love you. Hinda program ni Sisiimuka webale munonga achiri ni tukiri munsi tambara okusiya shaha ishato zenyine lake kasanga ke Jemimah yebale nadache kweta mushirizo bise turiyaha kandi turi munsi batambuza twareba ni vision eri kugira ngo President Museveni pledge injire kugira ngo nayenda konjera sente za PDM kuruga ahari miliyoni gana buri parish kwisa ahari miliyoni bishatu ntuchumanyaje ngo President Museveni official akalonchenga PDM omu 2022 akaba yerecherire kugira ngo abantu bagendo mu mane economy tureke kuhinjire enda yonka kuko hinge ubundo gira kuwa savinga otase nanka akasente mtureba ngo mu Uganda tune parishes kwingana omutwaro gumwe 589 ntumayisa ngo muri yezi parishes buri umuruka umuruka gubenu gutunga miliyoni igana bita hargezi igana ntureba ngo abacara hamwe na neminyeto babire bineho percent ya 30%, then persons with disabilities ningasha abantu bino burema mbiri yabo hamwe na nabakuzire babenu batunga percent y10, then itwa abandi tugenda percent ya 20 bitu turebere ngo bwahati 4.1 million households ningashi amakaga kwingana miliyoni ina nemitwari 10 nigo gabasize ku benefitinga omukoreje ya PDM ebita abantu ba of course bazitire mu bintu binji arabayo bagore mbuzi abamwe bakagora nkempo nonkezo bakahinga abamwe zibire successful bitu ntureba ngo nabamwe bakazi bahereza babura echo bazikoramo abuka Yesu bakabaha sente nko mumwe tubarabahire tubarabejise okubarazi kose kugira ngo hinabazirewe kasente nyinshi nabazirebire kasente nce oshanga yazo kwata yazo jirati kahura ngo abashija mukana mutasi n'abakazi ba kabiri wabara kweyihumbugo ya nsonge gyonkuru muno ya PDM ituriye tubazaho nyingi akareno tukirozira kurugomaka gwa 2022 mukuru wihanga ngo yaterendekane zegyo abukuru bucuwe kanyamwingi bw'abanyayuganda abwari buri omubonaku rundi obworo iyo murungi ruri unotorora esente zenu zali zitasemeri kwebwa abantu abanyakwinemu abari kurungi abaroro ewo zali semeri kwebwa bali benyini abantu abarukubi omumberembi akandu ko kisobore kwandika bayamba nabo kurugayo batuzire twakirole nkora yensimbye zo kuraza gabwa amazima nkoreka bitali feya mbichuke bamwe nikoroliro mukuru hanga we narambora ebichuke byarole nkorega ingokoro kukora aba mbarugire bambaliza amazima umukuru president bakakubiha ngwitano bakatwandika amabara agona twagatayo endanga muntu twazitayo na nini na buri kimukyon ngo bayitito kurugo mwaka 2022 ensimbi yezo tukazitungaga enkolektizo ntugero rero kwetoro lihanga bayingi ensimbi bali bayihandikisize mabara bagatayireyo nendanga muntu zabo baitu bali batakatunga gasente za parish development model ntwenda torole mu nkorerio kuyo mukuru wihanga nateka he nkoregyo no kwikya sazino obwariyo kandi naenda kuongeramo
turore biki ebaire mbera bwamu ubundi ebitahikire mitendera kiturukarwa mu district setting kachege gwoku abamba bakozesa agenda gano ngole bamwoleka nguwe atunziri itakarye nukuba muteke takabaino kutunga sente just ayoleke ngwa itaka atunzire ne kibanja nukuba muteke harukara runda halisti yaba abarugendo kwano batunga sente zabo nikimanyisa ne nkora yonka iyo kumandiriza kuri abanyarwanda batunga sente ezo obunturura kuri azibaire zikyala miliyoni 10 narwo rugendo rubaire rurihire hati ndongera no kutera mwaka sani kandi hati obuzaraba bikumbesatu kiki ekerabaho kiki kisemere kwa nikikorwa akande government okura yahereze simbi zino kandi zaheka buli muntu nikiba nikimanyisa ekyo kubanza obwebembezi waba parish chiefs naba bali bakwatwa kugaba ensimbi ezo nabwo busemere kwa buterekerezebwa abo kuba abam bazigabiraga abanyabuzare abanyabukago abanywani abakazi abakyara babo so usanga bundi ensimbi za kwenzi yamage kyaro zikwerire mu family uri ayeta abakazi be abayina kyaro nkabukaga ayeta abana abayijukuru bona abahereza sente za kwenzi yamage gombora yona so kandi twarora ngo bundi regularities nazo zibaire nyingi na muno akandi ututukyala miliyoni 10 nikiba nikibanyisa mukuru wihango byayongeza ikabisatu obuzibu so kweyongera no basa kweyongera kandi jana n'abanyarwanda tutoracengere sentezi no kubazigabire abukati wareba na bajangu 30% keshemerire umwe ba considering abachara amwe na neminyeto 20% ba considering 10% ba considering abantabine oburema ahambiri yabo hamwe na naba abakura so abanyarwanda bakatekateka ubu sente nezabusha neza government bakatufune sente wazofuna icyo nicyo kandi ko kuwagamba uko shanga nkeka ubundi erije erukumanya kuraba nibo batunjire sentezi kandi sentezi zikazishemerire kutungwa utwakwezire nka peasant shana mbweno ubwo munyarwanda owaburijo kuja umunyarwanda owaburijo n'abantu abo kushanga nafuna kalanchi yonka sapa nembabazi narya nko murundu so umuntu kogo wamuhereza miliyoni naba namanya value ya miliyoni nabasa nubuzakuba kenyanya nabasagura munkembe bwatekaho ukatukareba babenu bazitunga kandi ati nito abinama motoka tukuvuga twinamajuge beyi mon lifestyle yitu osange miliyoni nche miliyoni emwe yabanje so nijana abanyarwanda twine kwanza twacenga sentezi PDM noha ashemerire okuba nazitunga eni kutorakimanyecho nubo butoramanya abantu abahikire nubo barazitunga tutari itwabarije okushanga chairman yataho umukazi we yataho umwana we yataho muramukazi weye manyoshanga nka chairman aine family y'abantu 10 awa parishi nawe yareta abantu 10 so oshanga yenewe zagenda umwanya gumwe kandi abandi batafuna aboka miliyoni igana burumuruka nojana haba nagagari y'amakaga kwingana at least burika ajiro wafuna maka ka center ajiro wafuna maka ka center ya abam bakateka mu personal feelings nyowe kaya nanga tinkoragana nayo nabo kitinguja kubahereza runtinguja kubateka harukaro rwaba basemere kwa matunga ensimbi egensongemo kabiri bingi muno kandi twizento bahanuraho abantu bahayoga ensimbi zabo nyamwingi rundi oliti yahayoga ensimbi baitu uwo muruka munezaga mugamba ha miliyoni kugenda kuhereza process yen no manyere ihire muno hati yo bahandikire hano nuko mberera izera abere gange abere gange so nikimanisol nabasemeri gara ikena naja kwibokenana ngwaitu mukugarayo naja kwasemeri gara iziri sete zenyini eziyahayirwe akandi hanyuma yakayire kyakabiri kimuine kumanya cyakasatu akandi abanyarwanda ngwe nsimbi yezo zari zo kugarurwayo rinkalono kora oteka mu business ogarayo nuko nondi rwari atatungira fezi yo kubanza atunga fezi yakabira hari yezo ezo rukubotayire yo zari zitari zabusa ngwito mukuru yanga president azitwaire tumuhereza karuru no zo kwiha abanyarwanda mbonaku akandi juka akabosemeri kwigarayo nuko nabandi akwa batatungira mfezi yo kumaza busobore kubana batunga umurundi oguru kubana kugarukaho zitari zo kugama ngo bayikuhire ugende uziswere mu mukazo wa kabiri rundi utakabayire kubana utaha
urabaha bucho gure kiritano zenyama urede miliyoni imwe betakiako mbere urarabera habucho kugura kiritano zenyama umukyara akakutenda kireke utati nyo nyina bwenge nyo nayi wandora nyo nayi jate naragaram gera akasenta ako ugirembe okainvestinga nukukasobolo kuba nikagweka kuyambe kandi juka kairi hanyuma y'umwaka ensimbi zino bose miri kwigarayo ziyambe n'abandi kitwina kukora kurora ngo hati tuterekerezemu inyo abakutware miruke egyo nebicuweke bindi abarwana bagabe ensimbi zino nayo nyetwaza yanyu muwetereze abakuba abayingi torozera batarakozera kurungi abambaka kwatu abambaka yirukana zo bazi kwasere bayirukana zo baburana hati tukabaroraga nikimanyisa obarayongeza zikaka miliyoni zikumbesa tubuli muruka bayingi mbajya kubakwata habwe nkora yetaterekerire because abantu majya kwika babe open basobora babakubana batwara program egyo niyemu ngo amazima genyi nito tutatunge rundi amazima genyi nito buli muntu urwaya semeri kwa natunga million bakamuteme mitwaro 22 yatunga kanana hatutwera likirire ntujya kubantu garayo zinga enkoreye kubanesa netyo nikimanyiso barazongeza zikakabisatu nibuji kubakwata akasare kongere kuba nikahembera kimwe kiki ja government semeriye kwa nikora na muno buyazongeza nyoni ndorobo umuntu ganiraho ngo bahatika tuzomka mu rokache tuzagarka turi umuntu gamba ahachitense chi president Museveni charesere echo kujya mu sente za parish development model azonjere ku rugari miliyoni igana buri parish aziteka hari miliyoni bishatu nikizakora ubundi nshobeze tukozera butubetu ne miliyoni igana neziha kujya ngo ubundi tuziheho then ziriya miliyoni bishatu zazizire zikoreho umurimo uguzishemerire kuba nizikora nicyo kiganiro turabe twine ubahatika tuzomka mu rokache turi mu ntugarika program ya Sisiimuka echere mu negendo misha Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozirwe kwangara buri bateri tiranji nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turibura hamwe umwihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiruto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Kiboko program hechiri Sisiimuka turi muntu genda homisho Jemimah yebare hamwe na Lucky Kasanga ki turi muntu gamba ahachitenso cha president Museveni echo kunjera sente za PDM zakaruga ahari miliyoni gana burumuruka bakasteka ahari miliyoni bishatu Lucky Kasanga ki yarabanta baciriyo mbyaro kwe nanguno ba complaininga mbusentezi tabarazo tunjire so chikabe chiri churunji ezi miliyoni bishatu babaziresere obundi abantu benji bakayonjera kuzitunga ngakanda ati nturebe kizibu nobuzibe zirigana habire haro irregularities ningashi ebitajenzere nko twatwagambire kugira ngo abantu tubaracenjere sente zino hashembe kwa nazitunga nezo kukozesa ki tumanyirire kwatererige bintu nebya government batire sente tuyombwire bakaruru reka tuzikoso kutwenda atoshanga n'ekigendera cyo kugira ngo bundi cihe sente ziha abantu mboro kitakabaho so tukabasa kutereza tuta ebibire bishobere kujya mbeze sente zaba zizire
tubase kuzitunga n'ikimanya je mutakatunje sente kasako mushemeye kubanza mwasitama mukazi planingira bakabashomesa okumushemeye kubana mukosa sente mukantureba omyanya mingi okukushomesebwa tukurabira mbone tutakwenteta nka financial literacy kugira ngo abantu begese okubara akose sente abokati wahereza omuntu sente tomwegise ko arazikozese nuko niza kumurabo mu ngaro shange atine cye yatunga so ninje bunde aba barimo aba designing kireje nkora ya parish development model ninjirogo mu rundo bundi mu ezo bishatu zazagire kwija at least omuntu batakatunje sente abokatusheme kwantu zitunga no muzasako abantu basheme kubanza bastama mubegese okuwa kubasa kosa sente nchezo yine then okatunga mu nanamago awe nyine turukwe kaguriza ngo amazima kandi obo ensimbi ezo zirazi benzi gabwa zikozire ekigendererwa ekizaterirwe ngo nicyo zikore ziyamba umunyayuganda ogu rwali ali omubwavu ombona kuburi bwenyini ya rugayo ekikimu nicyo turiyo ntugambira ngo ensonga yo sensitizing abanyayuganda bakamanya ikigenderero kikuru cy'ensimbi ezikizibaherirwe kikuru muno okurora nikiyamba sente zo kutazisisa habokuba abantu uko batali sensitized runde batasomesibwe kake hakike kibasemere kwanda bakora ne sente zo ruko bagenda kwebwa amazima genyini buri yo najya kuruga yakorekie agamba after all is sente za Museveni sente za president nwazi twaire yitu tsemerire ubundi no kubantu zigarayo na kyabantu batamanyire emitendera yabasemere kwanda barabam sente zo okuba nabazikozesa kandi ubwo bembeze busemeriye kwa mutaho buriyo kurora abantu basomesebwa ahansimbi ezo nizo zimu nuko kyongera ukuba nikiyamba ko abantu bayine imyuga bakwana bamanya abantu bamanya kubayija abantu bamanya kuruka bitambara abantu bamanya gukora imirimo nyamwinge yengaro nikiba nikimanya sensitization nkuru utakabire kuba nohereza abantu sente tosemere kubahereza sente nkwato katanka ko yijo cya kakuba twari tubanze kubasomesa na muno mbichuweka hivyo na mbere sente zo zitarakozere kurungi kandi mugatan ko yijo cyaha kakuba twabanze kubasomesa tukabarabara mu nuko bakamanya kiki kenyine kibale basemere kwano bakora na sente ezi nizo zimu abandi batereyo kuba kwataho bamalira batatungi kiki kisemere kwani kikorwa na muno hati ensimbi ezo zongibwemo kyakubere nkimanyisa bakubayine bagaruka because particular zabantu ezo endanga muntu zabo amabara ebyaro mbere barukuruga zanine zabo zona mozine nikimanyisa bakubayine mukonsideringa abantu bataratungire mu fezeri nubo hati mwongere mutandika nabo ensimbi zino buzara bazeyongire ahanyuma yo kubasomesa baitu bibure ihanura mu Uganda burike mu kisoboka nuje kusanga kandi mwongire abarukwesobora abagaiga ndumwongira hankara ezaba baratunga miliyoni 13 buzira bazizire abali batungire rundi ababanza kutunga mu fezeri yo kwanza ya 10 nuje kusanga nubagaruirwe hankara ezo kutunga sente no barabazongize za kabisatu kandi yo yongero sange merange y'abanyayuganda abataratungira mu groupe yo kubanza nubo bariyo na hati mbatere merange kanyo ebyange bakabinyaho kandi babitwara kandi na hati tinkabaire kuba nintunga enkora nkegyo niyo tutakwetago kubantorora mfezene ya kabiri ibyo ecyakasatu umukuru wihanga mambia na muno naba barukora entekanizezo ngo umuzeye cyoyire ngo abantu zibi twazibahera ke muzeye cyoyire cyaterera kankuno abantu agrongo bariyo nabara bariyo bayina amaziga kandi kuroke mugambezi babo benyini nubabarire mu rukwe batabaherize ensimbi ezo nko kyari kisemerire ebyo nanto bibaza habo kuba ninkigumeto mukuru yanga naje kutunga na program yo kuongera kurabayo arole hati utungiza za ka milioni 3 buli muruka kikeke yongireo still ebyo nanto binhera ngo mukuru yango bwaraba garukireyo narambure ntekane zege miliyoni 3 kikeke yongireo twarugera 10 still noje kusanga hali yabarukuteri nduru nebatere meza nebetomboita nebagamba ensimbi zitabafikaho and of which
kiona kija kuba kigaruka yes kana n'ubuciko bo bugaba sente ba parish chiefs n'abandi bona mukora nabo ninja nabo kandi hati bine kushomesebwa injere yibaragabe mu sente abo ko turebera ubundi na net affect injere progress yes sente za PDM n'abantu numubiha hebituga umuntu waza kumhereza cena miliyoni emwe ahiyaza kuzitunjira already yatire muke cyasha tubesikare no wameza nka miliyoni nkanshanjo ubundi oshanga nece baroche mutwano nshanjo oshanga nece baroche ubundi byabatebekanise kora bitashira atoshanga ko bubuciko azana ngo amwe bekwasa ngo bunda allowances zabo ngo tubakozitunga atati kana amwe nabadimbanyenda ku mucenge ati nyonko ate miliyoni emwe ncherezo umuntu nyonyo batakansha shwira meza abire nyuma so ningana bwa allowances bwabo mushemeye kubana umuborebamo bubahike ombwire bitkana bo bamanye umurimo ogubashemerire kuba nabakora tukarebaho inyuma ho nangwa abantu hati bakarugamira ka bayitombitira bebembezi babo gwanshabere sente twareba nangwa babatwara umucumi kampani y'amatekano gaza gukora serving nke cyo kureberaho ari abo bokushanga barimo baremesa government barimo baremesa programs za government ukukora abantu rumuntu obiyahe bituga already bakuja n'umuntu waburijo umuntu atakwebasa hati no inda izo nkama 13 shanga umuntu yari yaroni yazo mbakafuna yihaye cashatu akiteko uko abase kutunga emtwaro nshanju hati baraziri yine kuzishashura neze ziyatunga neze bicweka so bintu nkebyo obuciko bwe abakwasire ninshaba amateka gakore kujanguna n'abandi bundi ori ati naja ati sente za PDM wazikwataho ati noraro umucome ya kikumuno nyoko yawo kusaba kwange kulikumu nyoni saba government etakora nsobi yekarikira ensimbi zino yakayisinde kameruka nahandi amazima genyini abantu batakabayire kubana basomesebwa ansonga egyo niyo emu buri bamaraga gasindika sente zigenda tura hati gaberwe bana bazitungira hati this time nsaba mutasindika sente ezo kandi bino hakire bituli onto bazao betakabayire kubana bukorwa nuko twavoiding ensobi ziri twabandi zemu tutakabayire kuba nituhebwe ensimbi ezo nzozimu buli tukamaraga hebwe ensimbi twaziteka mbyete turukwetaga nk'abantu tuhariye enyama n'ebindi ngo kutubibalizeho kandi twamalira tutakirize kigendererwa nikimanyiso obunaku bukaguma omumaka gaitu omufamili zaitu habukuba sente tukoyikozesa kubi this time tusaba zitalekerwa hatakabayireho ubundi nka sensitization yabataka sensitization yabembeza benyine bakutwala emeruka abasemire kwambaga abasente nizo zimu bamanye muntu kyanya kwikira rusemire kwa nahebwa sente akande nuko zitasobora kuba nizifero mu ngaro habukuba akayire ngajya kwika akandi nebunerezo na byongerwa nebija na muno assessment time barabekire kurora kike kikozirwe zikagabwa zita ngimanza tujya kutandikira hari rwazigabire kubi bakuteke munda bakwatogu bazahire kandi yaburwe zaragarayo because sente zo kugarayo nayo bakuteka munda so hati kandi yosange ngo ikigenderero cya government cyalegenderire kurora ngo bundi kurwana sobona ku maka kyamalire kitakirize kandi cyarugamo nebizibu bindi nayo abagabi musobolo kuba ni mu bantu mutemo guihanga guzihanga umuntu sobora kuba no gakomereza miliyoni yemu ngo government yaragire runko government yamanyire ngo buli muntu najya kufuna miliyoni yemu yuko rugayo ukamugamba utati umanyire banzoteke icyabiri hameza banzoteke icyasatu hameza nuko nyo nsobole kuba ninguhereza miliyoni ngo kandi uburi bano ugarayo ugareyo miliyoni so umuntu najya kweka guzanaga baito nankonu parishifu wangu onu enkore enu ehikire kwe osanga naye kaguzaho kabiri ati wako naye kaguzaho kabiri okabinagamba mba kubiha usemere kutunga miliyoni yawe enduru etandike neterwa kandi bamalire bakukwasire akandi nekigendero cyawe kitahikiriziwe mukuru wihanga extenso echaine ekyokonjera sente za PDM n'English Parish Development Model akaziteka miliyoni bishatu buri parish kibonire nkiza kuyamba abanyayuganda kubiho bundi ombworo zikatutungura konka hati ntureba at least government eshemerire kutahenkora monitoring na evaluation barebe ezibatireyo zo ground ziriyo abo kanono hora reports ojamanya parish already twaga
byabire 80% yezo sente konka waza ground oshanga nka 30%. So ninja mbwe monitoring eshemerire kubaho abantu abyaro mutambure mureba abantu bakatunga sente abazitungire bakazikosa bata bakatunga zinga abazitunje nibo basheme kuba bazitunga nebuzibuki obundi obwabiro kashanga umuntu atazikosaje ebi byona kuturabumanye obundi ezo miliyoni bishatu zaza kwija ntuza kuba twatireho entekateke ndijo ningashabonire kugira ngo at least ezo sente zako mu bantu babase kwetugura kandi ntureba Yesu bakatandika 2022 president obi ya launchinga eje nkora nkiza kuba echo kushora munonga kushanga maybe oguno mutsa tutagutunga kutunga sente but still kashanga na 2022 sente zitakizire okubyabire bire no buzizire nuko kuziri abantu bihanga bachiri omuboro eso government ine kora namani kujamba at least ezibisha tuzaza kwija zishange habireho mpinda hinduka ahabyaro ahamitekatekere y'abantu abo kantire bana mindset change ne yetagwa omucinteki abinje bakama mu sente za government bamayibi ya government wotabirire nibizakora baboneka tuzacire tuzikoso kwenda tuzirye kandi ushangana n'ekigendera cyo kujya mu government abantu bayo omuboro tutahikira so abanyaganda ninja twine kucenga ngo sente neza loan tuzikoseje nyacha kare kubarije kuzukushaba at least obo inecho kushashoro jo tkonka kubazimpira nagora membuzi yanje ubwa hati nyene mbuzi zinga base kushomesamu abana banje obo inecho kubasa kwereka ntiza kushazana kwija kukoma ahabwa sente ezo kandi otine necho wazikozisa Enchonganeza PDM ntureba mukuru wihangiza ori yanyomwe bazo bwabirare ruwero ari kujambo naza konjera sentezi omukisanje chikwija aziteka miliyoni bishatu obundi zikayonjera kuganya abantu binji bakayonjera kuganyira mu sentezi ya ahandakaho omaiso no jakono bazana itwe akane yosobole kono tereze kisani ngo kukiri omuruko gwawo rumuyiwe nko murozi weito TV West program Sisiimuka ensimbi ezo kazitunga Oriyo mahali yaba batungire ensimbi ezo oriyo mahali yaba bahireye byawe byalimbo kukwataho kandi nagunno gwaka tokazitungaga engaba niyo tukujja kubantu anura mbwiro engaba yekabeta iyo hamuruko gwawo nambero rukuruga ekaba feya ekaba norora ngu yobwinganiza rundi balbal bine mwe byabo enguzi mo parish development model ekitsoke group ya maiso hakwantu kemanye kaberiyo enguzi yakaberiye iyo hakyaro ku hamuruka mwahayo gazingaha ukurora mbakuteka rukara kandi haro jemime bintu bitibukusana haro kwayo bakuteka list haro no kwayo otungi haro no sanga bahireyo bakoma hakubateka list honka nakubakazerora so kandi haro abahireyo amazima genyini batunga iyo bwahireyo bakakuhereza akayijuire miliyoni yawe yemu rundi ukahayabiri bakwakenana so nebintu nkebe nuko tongera ku bantu ecumitiriza ebi byono beraba byabahireho tula miliyoni 10 kandi hati kutera mwaka sani obuzira kabisa tu because obuzira yongeze wazika kabisa tu nabana babala kutwara manyomuruka manya bache amani nabo amaisonga je kubagunuka ebirusu bitalika kubatonya kuba kasimbi ngaja kweke yungireho na level eyo kulira yenguzi nayo neje kuyongeza ruje kusanga abale mbaya 10 hata bongizi buli muntu bamuhereza mbamuha 15 buri yo mukorora yasobora kuba na hebo ekya kabiri abahirwe nubo benyini abale basemerire kuba nibahebwa hako bali abantu bali benyini abahansi kandi abana ko benyini abale basemere kwamba hebwe sente ezo kandi tabazitunga ntwenda torore benyini abahirwe ensimbi ezo nubo benyini abale basemerire kuba nibazitunga then tuongere ko bantorora ensimbi ze genera cyazo ekikuru kiyali nikiha hakwaba ingi ito twalitumanyiro president atwira akasimo nayo asimire ito nje komereza karuru akakasimo kuruga mu mukuru wihanga abo kuba nowe akatuherize enkore egyo nuko yabayihire rundi ensimbi z'amazima zalisemere kwanzigaruru wayo nuko nabandi bagenzi baito abataratungire mu fezire yo kubanza nabo basobore okuba nabatunga ebyona tujja kubantu bahanuraho akandhandakaho naiwe umurozi weito murungi no tera akasimu nosobora kuba no thereze kisanya
Program ni Sisiimuka tukwisi ababaje botiki iwo mukyala omwana w'omwishiki arikwenda kujwara okarebekaje eteekateeka ababaje botiki bari omu kibuga kiitu ekyambara Baguta Street opposite na Central Market wataha omu kikubo noza kwanoreba ababaje botiki aba bakureetire emyenda mirungi ey'omukyala ey'omwana w'omwishiki ebi wakwasa kujwara okaje ekitendisa kirungi okashemera and of course bine party jerseys bine office wear buli kimwe kyona enshaho nungi ngambe kindeke ki buli kimwe kyona kikwatine n'enjwara y'omukyala na n'omwana w'omwishiki babukureetire bine ebintu birungi munonga material ninungi niwe ori okwine botiki orikwenda omuntu wakwasa kuhereza emyenda mirungi kandi aha beeyi eri kubasika tayayira ababaje botiki anoti mushanju noti 2 3 4 3 noza kuba nogamba n'ababaje botiki ozeyo orebe ebintu birungi ojwareje obundi abantu bakakuhereza ekitiinisa yango kiri akandi harubajoro abasaija tunamenya nweta bright suits nibakumanyisa ngube ensonga yokujara kozoka kurungi igi niyo bakugukeremo nabo iki bahikire omurugora mbarara Equity Building La Grande level 2 room number 5 no barakusangibwa oyine mukoro yetaliye munemba ikire bakwikiyeho ensonga ezenjwara bakudesigninge akasare kahembe osobole kubona machinga no mukoro uguru kuba no gyawo leka kumaraga jwara leka kumaraga jwara akande nkuko kasangire nabo ikibekwate basobole kwamba kuhabura akandi bakwikiyo iki kenyine icyo kuba no yetaga no mukoro gwawe baguhise kitinisa 0 musanju 5 mwenda mkaga na 5 nsanju 3 na mwenda bright suits no bakira undiara kabiri enamba yabe 0 musanju mukaga musanju 2 0 0 mukaga 3 mwenda bright suits be your own label akandi osobole kuba nonyirira ozoka kurungi amukoro guguru kuba nogiyaho akandi osobole kuba noguhisa nekitinisa aburiyo mwena asime 30 zakara umusaha ya kabiri program Sisiimuka negenda maiso tuliyo ntuechumitiriza hansonga ya parish development model ntorole kisani ko kyarikiri buri utwantu cha kuruga phase yo kubanza nabacyaga bensimbi zikunga na millions 10 buli muruka kandi ntorona na sazunu ko kyorekerize kubandikeba obaraba bongize hansimbi yezo okweka millions bikumbi 3 okusigikira hamukuru wihanga president yo Dr. Museveni wabairali omwanyo gwa Luwero yarora ngo bundi haro hamani agaligasemeri kwa ngongezebwa akandi okurora ensimbi ezo zakirize kigendererwa ekizikuba kisemeriye kuba nikikora tuongire kontrola hankole zindi ohero parish development model ezali zitekerweyo youth livelihood program emyoga bonna bagagga wali nendi nkole ezo zikakoraki bayingaha aba goboroyire mu nkole ezo nizuzimu akandi kiki ikiyazire meseze kuro ubuntu zaba successful na muno ha ground okurora abanyarwanda twasobora kuba nabazigobora tongere turole na parish development model nayo no baraba ensimbi zino bazongize era amalira yabayire nkaziri ezabandizeho anna muno mukurora habokuba ikigenero cyente ganze zone zo abazaho cyari cyo kubinga obunakumbanya Uganda na mbere burakiera parish development model nayo Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ronaldo just scored! Kylian Mbappe! Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sisiimuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Abc na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa Abc na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Abc na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Abc na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Abc na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Sisiimuka tucharoho ziri 35 zonka akaniziza karomsa yeito ya kabiri akande ntugeno maiso na program Sisiimuka ijuka tulihansonga yo kanura parish development modo akandi nkoko yabayire fezi yo kubanza zikaba million 10 buli mwezi isobole kubanza hebwa abanyarwanda aba batarukwesobora arundi cyalo mukuru wihanga bagambire abakuri merenda yonka basobole kubona barima rundi bagireke bakora business yona esoko bani batahiza bagire akabatungaho muka kandi bongera kubana batundaho geno mukatale batunge n'insimbi ezirasobora kubaniza barolera nkeka ikya kabiri zali zitarizo umuntu habuntu yali insimbi bagikuhereza okole oyongero gigareyo nondi rutatungire na watunge ikya kasatu zali zitariza abusa ngo mukuru wihanga zituherize yitu tumuhereza akaruru nabweke muri sente nangwa ikya kana zali zitasemirize nyo abasije kusura mu abakazi zali zitasemirize kugura mu nyama mukayitasha nangu so hati nturora ekitukireti omukaruru run campaign yo mukuru wihanga yo kubanze bero mu district ya Luwero agumize yakebaza tiyakirumamu ngu parish development model nkoko yakozire nkoko ajasesingire abulekerize kuba najongera mu ensimbi millions 200 tugahita unaziri 10 zabandize zibe millions 3 mu phase ya kabiri no tuliyo ndwekaguza obu nturora hankora yeri yabandize yakakoreta kandi hati turole obongire mu rundi barayongera mu zino millions 200 zikaba 3 buli muruko kwetorora ihanga yankoregero lekerize kuba neba eta nibanyita kasanga klake ine neighbor kandi tugena maiso na program yegi. All right. Gamba nitwe hano tibiri noti chenda anana mwenda muteze ntekateka yanyu ebinte bukwatene na parish development mundo ahacharo chanyu iwe nkomuntu sente okazitunga abazitungire no babe bashemerire kuzitunga turebera abandi bakwetera umuranga bakababiheho sente bakuyechasha tubakwereza nshanju obundi miliyoni mwetahika ntwenda tumanye okwembere edieta notekateka ngobundi ezi miliyoni 3 as president eza planninga kureta umuriye tsanja echirazeho nizakukora ne umurimo kujangwa abanyayuganda barge umbworo nizakora ninga hakirihe bizibo ebitushemirire kubanza twatereza ezo sente zitakizire ntwenda ture entakateka yawa noti 2 noti chenda anana mwenda kora tutere ojezeho kuchendeza volume ya TV yawe ningo yire hariho kuja tubase kuganira je turimo tureba aha sente za parish development model. Hello Wanji Sebo Rirota Radio Rirota Takwa chirambe za TV West
turi umuntu ugamba nshonga ya parish development model iwe sente ukazitunga sente nkazitunga konka bakani bagaba nkaka kade ukiza kwihayo ki oyihayo kinana nyewe kinagiye kuzihayo nayihayo kinana umwanya bw'aka kada kubabire nibagaba amazino riho waterera nkahe banyeta niwahereze Samuel kurugibanda Samuel muyibanda akatunga kinana akatunga kinana yabaza amazima nkiyo ngoma za sandi egi niyo songa twentu bazaho because kimanyirwe kiri open nguburi mu Uganda ruli mu level y'urulengo rwaitu akasemeye kutunga miliyoni yemu so hat Samuel ibanda wakanagambira kinana kimayisa no wetegereza logically bike byagezere mu maiso ikiyabiri kikajya kandi kwa nari nasashura tarasashura hakora nasura zura kinana so 0200 no bazao naitwe muenda 0 ina muenda hello wanje bakwachira sebo amazina watera nkayi Rojas kuruganya karambi na teranya karambi wineje tugamba hashonga za PDM okwachara mukazitunga mukakoseze mukeyiho ombworo kare wewe rero Rojas akazitunga kandi wajangu bakazikosaje echo nichiroje a president na planning akongera mezindo sente niyo songa igeturiyo ntubazao omukuru wihango bwariyo nazongeza kikiwe kyolekerize kuba nokora na muno muntu akutungire irakeri yo gurutatungire nwa bundi asokuba aine subiri yogamba no aratungo murundi yo guragarukaho 0200 mwenda 0 webare programu wewe kwikiza sebo banyeta mwine rugogire ndo munyabuhwejo esebo egeshonga ya parish development model bova kongera miliyoni 5 buri mu rukatine cyakuyamba abo kuba hatoreba miliyoni 1 bareba kwata bakahereza family services government shimiye kuyikorira umuntu itazikozere nkamarwaro nebyo bwegese Erebe gendo zugure mbuzi umwana warwire bakiza hari umwirwaro ya clinic bakamushaba ya miliyoni 2 iyo kagumana zo ngo gure mbuzi shikabasika namwe nishana cyane ubundi batari zihuza kashana yabira bayaba yazugure mbuzi babinga umwana w'umwishomero asereza ayarwara endware zitwara mwe none nsaba government etakongire miliyoni 300 ibyo kuyatereza umbohereza bw'umuntu uburkwetenga sente abo kube sente nezitanga zituye ngoro kandi rukuza kutoreka ngoro nebe bikuzitwara kurwara amashomero na nebindi by'umuntu ubutosha rkwetenga sebo kandi cyo kugira nabwo ngo ababe batashimiye kuzebwa bazebwa bana umucyaro Ronald Mayinja kesho ngo aratuye na turyabunkeke no kuteka ngo arije nawe nabariyo yajyangire nawe buri muntu bama miliyoni 1 nawe nagire kiyaye gasera no kurayine muto ko ndijo nasiba gipakingira buzara amafuta we bari munyavuweju kandi yagamba ekintu kirungi yajya ngo sente zikabe zibonira kurunogira ngo bye service delivery nguto zirije amararo garije mbazerumu nkati bigambiro nibaza kweza miliyoni mu mwana wa bambinga ishomero nibenda school fees ya mitwaro nshanju tukabara kuzihayo so bundi kunoja bitebekine emitu bikagenzereje hello TV West orirota Yalo rotash. Ndia amazina nayo watera. Natera hamwe cyubare. Ngani cyubare. Esabo. PDM. Kunya yo katukorera kurunyi. Owa
yaza kwasiga simunde akazigiramo impunu yazigiramo inkoko yazigiramo umwani zikamukorera kurungi nibazi ko nsiye kubifunga kandi ikinkuburwa bwacabeya ndarira ngo zikozira ikintu cy'amani so president ikuye kwari kongeramo ibintu miliyoni 3 ukurakurana mukeka ndabe y'amani webare mnonga sebo so president tugiye kateko cyo n'ikirundi nawe kushomesibwa abatashomesibwa bakazikosa kubi ngo ngeke nko kugwacabeya tukashomesibwa abamu kacitu bakashomesa kandi sente zikozire webare sebo webare mnonga abanyakibare bakakikoraje abantu babashomesa bafune simbi kandi bazikozesa eki bakaba bayina ko bantu bazikozesa umusejore wa buhweju abalize nsonga nkuru muno abana makana barwara abana babinga isomero no sango muzeye na abana bakwingura babiri tabasuku binga mwana isomero miliyoni irahari rundi akalima kutwara umwana mu irwara no bazaona ito 02 00 mwenda 0 ina mwenda aha TV wasine hinda turira karyawo insimbi yezo kazitunga ubazitungire ko ikozisake kandi hato barayongera bisatu none hera ekisani nikijya kubakita no bazaona ito ruriyo naturora omukayirinka kan no rabana isimu egere ha screen yawe akandi yosobole ko no twereze ekisani mbera nko kweri akande sobole kubantu genda hamo nayo mukuru yagamba sebo yeje twakwakira yes no henyine sebo amazina nayo watera sebo natera sanga siruhura nibanga tumusime kurumeriyo sebo sanga tuhura sente za PDM no zigamba hochi ngayenga msebe na yakakoraje ikakaba tuba hasi twa twagorowe kagorowe muri 3 nagorowe mpunu inazanyamba yata nsikadegeze twa mukongeramu ongeramo n'ifatuwezo yamba bandi okay wabane munonga turamukizeye abantu baciruhura twantugamba aha sente za parish development model twareba bazitunjire twaraba kujambu abazitakizire abantu babanze bashomesebwa barebe zibatireyo zakayambaci ebe byona ninjira nabebembezi abakwatine neshonga za PDM numuza kuba numubirebamu ebintu by'abanyaganda ebagamba abamwe bajangwa ayito twenda sente mutuhe ebya service delivery services ziterere itwa handi mutereze environment nunji eitwa kubasa kukora mu sente no tusima buri mwena owaza kututeresimu ebitekateko byanyu twabuhura kandi of course nimpamyana bebembezi bitu nobaza kubuhura bamanye abanyaganda barimo no batekateka dakika zima kumyana msanju wile buri mututwara akandi yobu atulikerizo kwa tugenda mukamuro kake nyunkanye nani nsaba insimbi zitalekerwa icyo kubanza abanyuganda batasomesibwe ngo kubasemereye kwanda bazikoze samwe ekikuru muno nikigiyo kuba nikiongera kwereze kisani kigalihereho kurora ngo bundi Olia yagumiye insimbi zino bwabazine arore yaziteka mu mwogo gwasemereye kwa nazitekamo kanyenkia gwongere kuba negumuyamba kwindura mindset change nakyo kikuru abantu bahindura entekereza kandi insimbi zo barore baziteka mu myogenya kwikire nukuyisobole kuba niziyamba buriyomo endesheka zitu za twaho wine Jemimah yebare hamwe na Lake Kasangaki ito tukarengaha katizo mukamumuro kachemze ibisisi na munaisha okubashemeza okusiyashaha ishatu zenyine o program ya Sisiimuka ubwera bene hindera bitu tukativi was tuchikwinire programs nyinji iwotakia o TV yawe mutakaruga akashanshara
akamuza ibisinsino nakakushikibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Yes. Ariko kusanga umukiko no mugurushi. Bari kusanga mu mbaga. Ukayote bana mwireba rukundo. Wachi bana mwireba rukundo Yesu kana kwashana nyaka ikaje imyaka mkeje. Wachi nanya kashimira ukano waje mukazi. Ukano shanga bamwe muri kumutoka mwana we. Bari kushaka yiramizo. Ori yo mukiro ata. Takwashana kuraje mukazi amisha pala. Kuka sitano kuno mushima basi. Kuka kanda bine rukundo ruhanga shimwe. Abine rukundo na ruhanga shimwe. Arabashejo umushoro kwasa kuro kuzo mu chehubo akehubo no mureba rukundo yes nkakasheshe nkaka mugomuzo mu chehubo mwehube wo mama mwehubo bacheja mwehubo bachikaziye aruga mamusheja aje mwo mukazi aruga mamusheja aje